sing the praise of your alma mater, dear. Ye sons and daughters of Winnipeg, students of the land of sacred dear. Yeah. Now Winnipeg is trending. Na CJ, who we here best ano? Me wie nam so class 5. Oh, CJ nyo no asem na ye ka. Me wie SS. Who we here ben? Abena wo class 5. CJ, we me exam na kama matu. Mama 0 akukoti. Me wie 1999. 1999. Now when? Ah, my goodness. 1999 now when? CJ 1999 now when? Teza wuti 1999 SS. Now when? Oh, you small boy. CJ, oh, you small boy. Usa. Yakasa, ya jinanche. Yakasa, ya jinanche. Na, when you futumra sebejani. Yeah. And now, what bomb modia ko Winnipeg. Na usha honorable Alexander Fenyo Markin kwame na Fenyo Markin me kadi na wo quadrometer wo Winnipeg wa bomodia e de bet makoma hasa e na akoma school ni se omofa emaya ne mamu atese CJ no ma omokọ honom no se se de CJ o big man to omo ho se ya na omodu wechi no mokọ maya de kwasake fo ya mo hwe Winnipeg fo na munsua oi mo hwe Winnipeg nsia kwasake na tie mi ya akọcha de Kosek ni chirem kono good match o. There been Koko. Okay. Koko secondary. And Kosek. Okay. Oboma. Oboma. So usa ya there me catch us me no me ko ni 2. Me ko ho kakra me wi ope school. Oh yes. Enti sa enti me semu a wo se adwuma no wo mu kyerese ho no e wo mu se bibia deda ye Abena ko SS mienu enti. Oh me ko SS 2. Enti na so bant. Ayo bende de se nyina we usi kwaseke nkoko au na pesco ye nkwatia tini nyina ye kwawia na nti wo hwemu a panyi mrase bedwani ya na mo na watu no wo kyese opeso oboa ma nwasua ho nsem ekwanimu ni nyina keka ho bi sansa kwada no so ye boda no okwa no wanya babi pad na amfa ne ti anto na yi ansore ansa ro kwa kosua de a anhwe na adesua no ankoso enti eno ene ono so so ne famu di a wo ye de aboa Winnipeg ama enwomasua akwanimu enti wo hwa school for ne bi omo ensa ka eye bet ba ye bi de no na wo mo so no wo mo ejeje ha ya mpanyifo ne wo ekasa no na wo hwa wasanso si ultra modern assembly hall ediama girls dormitory eno so no wasanso am 12 units toilet facilities nya no kwa classroom block eno so 6 units na wo diama ne wa ya wo hwa Honorable Alexander Afenyo Martin so be mrase be 2013 no wa ya de pa o I can testify. Why ya dear papa. Wow. Why ya dear na say o de kan say kan mi ni de Iwajuma. Oh, it's no wo shy in fact papa why ya since 2013 ni o man ko a waye ediama school no ntenye so wayi o mayipamu na ateso guso anso eye we de no ba Fenyo Markin megina CJ Forson alumni anamu any Winnipeg all students association any penyufo eda school na no students almost school mu sesia ya ka so no ba Fenyo Markin ye da se any Oliver Trace ye da se pa saja wo ya ne saa ya no akoso ama na ba unim say Honorable Fenyo Markin or your student oh no wonder why ya there it the Ghanaian publisher nim na is a story we ewo yewra why ya there what koso a me de ya na de bia meka obi emrase bedwani ya ne nyuma se ya ne mane dadie wahu ne nyuma se ya ne mane dadie ya no ma school woni ne area pa woni se school no wa ha wo tilan cruise mu ko basa no watwi nani wo so akwa pesa mo ntoma bi na wo kwa ka beto ama awu enti no why ya there na nyame wanwan so say o ma ni acclamation kasa okọ no post ewo futu why ya there Winnipeg fo nyina so mutinkwa why CJ mutinkwa pa na CJ won say February ya woda otena na wotwe eye February boso me de di kan
ni fie da eye ne da tusu mienu eye me birthday no na eye me birthday ne de na ye beka se wonim se enura wo ne osofo din kobo no wie ye no ubisa na sembi na ubisa se ubisa no baby a osia asofo ma me no se wo se ubisa asofo ma me ya sana pesu gura ware anti asofo ma me man go ahead de na obeka it is CJ eno no ye dwumadi a Adom FM ye de ba ye pese ye hu nti CJ wo say Mrs Forson usia no wen meka obi na yo bodo ma wo ana wa na okokeka wa de ohu ti wo tire mu sa no a na ye hunu wa twema dwena akọ bode ma me obi ka se freestyle se am kitu abi 2 lines there be 2 lines na ye hefa oda atimoda hwa okay na satana obi aka na me obi aka I don't know taba ho there be also no a caterer enti me ma me bia na opema sempa ewo na ho no ye matron ewo St Francis Senior High enti me ma me no enso na as a sort of ne bane me wife enti wedding bi buy na me wife no so ye caterer enti me ma me invite ni free Cape Coast and oba oda enti oh see you twaso na me interest enti me coffee ho no na me hu say mayo no omo ye adwuma but there was one particular lady on the adwuma na say waje aboso oye wei na oye wei na otwitwa wei na ohukuru wei na prepra ha me hwe no. And around that time, so now me use camera. In fact, digital camera. Okay, that's how you photographer. And me try about on the na me try me pa. Okay. And now me share the way na honky can't hear. Na me share na. Oh, marriage material. 1,000 years. Mount so ne ncha Adom Nsem. The grace of our Lord Jesus Christ. It is again na day to no picture picture na all the send all the number they send na. David ho de me no kasakra. Wedding ni mu no, you know, enyumre no na say your reception. The reception no na fe de mayo no me ye caterers no ma dress. Ya o ma back wedding nti. Ho no and afraid there na me ready terrain no me ready terrain no enti ewie wedding no na me ma me no me bisa ne say lady ba a railway Mrs Forson no no so ne ba na Cape Coast na oye ni catering services ni catering adwuma no ne ade ba say onya order na wa friend no na wa ba beboa no okay enti emu hwa na me ma me ya enya ye bi wo Cape Coast enti onim nyina ko Cape Coast and na ye top choco taste of choco it uko Cape Coast no uko Cape Coast na akosia no ho na kata ben ye dru oh CJ we no eye Adom FM tire wodo na we no ye friend no odasase won say de CJ asase e ma ye story no me de beba na sie but and what's all the new year? My friend links. Na mimbisa. Oh, CJ, yeah, yes, sir. Obesuban. But in fact, Obesuban. Story now can be very interesting. Oh, yendru baby. But to go Cape Coast, who know there? Yes. Okay. But I went to Cape Coast with her in mind because now I felt I have an opportunity to see her again. Okay. Even though Odana menena can't she. Yeah. Now what so wakoma some moments no. Cape Coast no I took advantage menene kwatna Pedu Goyle. Ombo live band no. Oh okay. Yeah, so. Okay. It's one no kwai na akwahwehwe no na oche so ne be call live band no. 030221. When I'm friend. Why not friend? Hey, Mrs. Forson. Oh, that's I say have a keke. Now, me we see ja. Dominic Kebetinase. Yeah. Dominic. Smoke. Yeah. Black Cat. Dominic. Smoke. Eba betrans no so. Kofi Hassan. Hey, Kofi dia. Rastafari. Ya no say. Kofi dia no. Guan Jamaica. Do you love Jamaica? Jamaica nice. Let me go fear you one of the man na me. Oh, say do so there. Oh, make say. Who is the job betina ha no? E wo do asase e. Enti Kofi obeboy so Jamaica love. Ye nyina ye betie. Ni nti Kofi Hassan. Dominic so Ghana ha. E ko Jamaica. Obetiem na we no ye dwuma dia ye de banti me sew we afi we Valentine no e be ye de obi abeka ne story awa na obeka ayu we say obeka yes me ameka ba ku bia o de oh to de edru ha
obechirem awana so obechirem abna yanka eche for say ye adwuma ha ye kan de no wo so ya wo so tie yen wo so betwe akwanya no na so ba bia wo hia wo dofo kwan ye fa so wo hia no people have interesting stories very interesting stories abna me de no say da meka so ne de meti ho 10 minutes 15 minutes makani na no see there was so can before your February oh yeah beka I was so tikacha ayo was do no so a wan kan meka da your call bank pon de ni nyina meka me ti denye ho se me ne na ma meka kire wo mo enti wohwemu a sije enti do me patcho se wutie na wo story bi a wo ne wo yire a wo nete odofo ne wo ho enne kwan ya mo fa so mo hia wo a story to say wo nse no keke wo se ne wanya ade so wo enti no fa number is se a na etro we yes love story bomode tro number no 0540 104 467 0540 106 467 me patel bomode na nti wenu kra no wontro video short video say the sija board the tofa ma ye nwie ya beto aso o cave ko so bro mo ko tena ba bi on live band ho no mama no meka ba bi on live band so ye frɛ ho say Goyle. Yes, Pedro Goyle. Yeah. One of live band that CJ Eddie Mrs. Forson. Now Mrs. Forson then no your friend say. Their friend Miss Davis. Yeah. It is Abena CJ Eddie Miss Davis. Ekwatina Pedro honom. Enti no sanity enti me se number na wafa na ye kire wodo bo modien na ye video no na efa to wo personal Facebook anase Instagram X anase TikTok wahu na bo modien esan so efa WhatsApp yen e wo ha sei tie ne ye wo de WhatsApp ye wo number na me de ma no so no na wo san so de to Facebook wo Instagram X anasa TikTok na wa tag Adom 106.3 FM bo modien na tag yen na wa hashtag kire wodo ye beba honom ni abehwehwe ni nyina say 14 unique stories a ewo mo ebenya engagement pa no se se say the story tie why your video dia to ho eno se me comment be 1000 na mo anya engagement no na ye yi figure ka ho ye say ye say ginam dani dru honom dia smoke be kan de me say smoke be kan smoke be kan de o ye dan a be kan to de mate smoke be kan e your do asase e Adom 106.3 FM se se da me ba bia be kakakra ti nya bo cha me best at live band ho now dia call to be can position e be wie me patcho wafa na bada fa de bra na ebe ye nikapa na sije ma wi ameko say omanya apamo Christiuti omanya apamo Christiuti e na technical team no omonko ye do mase omagu ye ni mase but e be fa no sa eno na nwum bi am I trend so sem de brefie na beje wa homi brefie na beje ye jaw mo kra but atemni omonteso why atemni no monteso CJ em say da obaka cha ne de se be wo he me